ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kanong ruai besi ang rendang nakathai Mosen Ram kesamla Twinkle Grace Yaurat kelapin pau jing ngongu ya ko All Meghalaya Dancers Association kablalong kakin hon ke bajupe ya ke bahakamiat jeng kiru dan sap hagani ke jela ben prat lenti kenam bikin nyot lat ben pen pau ya kisap ke jongki hakirin san ya ko bapher-pher hakeleng kari India. Ketika samla hakajeng kran bikla pathai kubor haka pratrik uyayong araja pusau kalayat hu bakala job ya ke khusnam best performance haka India Talents Fight hakaliang kajeng kop ruai bar haka jokopor klapin pau ya kajeng sngongu ya ki kinhon bapher ya ki parlok bar ki break dan benta ban kirsyanya ka hakajeng khun haka negarin san ya kopin isam Ngaangu yo play thai kena ya kaba wala ai ya kani kasap katalan ka jongan hadu bangan po ya kani kathong ka manta but kumjuru ngaangu yo play ya wala dana katla mari mei pai jonga ya mani pai jonga tapi ai na ta full support ya kila kershan na pa ya mit basmi ya dan tipatnya but kumjuru ngai play ya tipat ba baro lama ipai pa nasayo ya kani chance manta kaba nalayo ko wanan job ya kani show jonga Indians Talent Fight season 3 jonga singing te India ro mama ai play ya i president jonga anda i sa kickbox thaba i balau ina prat nanti ya i pikun sama donsa hoi lamba jongi ni poi ya ki stage ki papher but kumjoro yang ai le lam ha ne stage ka pamanda hadu pangayo ya ne ka best performance award jong singing ni trophy bangayo ka fourth position nang kinapo utakan tadi ko final de ngamna benda ai mu ya ude ya bagini baro ki jeng lam basta jong ude ban ya ka bai da don ka ro bai sa ki pok thapa na pero yang kedua nosnya nang taka jonga iba Preston Johnson Madam Amperin isa HM Champion isa Alvin Salkami berkunjung itu kisah FKJJP yang kibala nosnya nang taka jonga berkunjung itu ki para lo jonga ki papa iban nasumuru namaba nakhamyo pangalay audition ya kaneka show nama juga mereka berjudi sakit bau thaba ya kaba mai apun na haka semi direct hadu bangala po ya kaneka final babanglayo ya ta junjon te kawero kade nama kajun tendency jong i henman jong ai ba jaram kade kajing stan na jong ki ya kaba penlong mai ya ka show ya kaba masayo ang election talang hanta pa kalau kapag kami siya kahapon pangay kendo ya isa kibok thaka ibadero inong yang jona but iba juga na kadang na kibor baro ngai kulay ya pikasen anda na makili mami kata kapag prak dinghon lane ben mo thamat ya kikna don san omte batang ya karwain re ya kasapron ngai kulay ya pi ya kabaw blame nandon na pi hagi yang ikambaro papinanga bantri ikam sakna pudesh pun naleshin tayo ni ka final ka atri jong yunai mat kajian ni ka junga kalomba haka jung khat kalom ka ba e pa namar ba kalomba andon mo hikai e yan taban ruai hindi ki kili josh na gono ki ruai mo na ba pili kasi pila ruai hindi go e kare ka centration jong but ondon hiru kiba hikai kami ban peni kuno bangan ruai ni kadai ke centrish kan gajona but syam kan koi pakhat ho bangan saya ji ngan sa sha silang makasemi hakana ande kadai kajeng
Pasiau ba jong play ba ka jindong ka jong play ba kita ke jingkan ke jong lu ke jong kilom ni ndre ya ya be shakman menen hakasani kidon kuntu ki ba ngew hajar kami nakani ka ba ta jong ka final ka 1 ma yo be ka best performance award ka final ni don na group jwa ka di ba ni ya don kumba khatsan khatram ni ladon man ki pana po Kashmir, Rajasthan, ki pana po Mumbai untuk kalian kali. Ani po ang sinaman, kadang ketika kelaman po ikut talent, te ngalong grandmaster untuk jangan kesini, te abang ai jurma jeng i, dengan sutu awai kasur jeng i, kadi kasur bayar tiga bayar bar kasur jeng asam tu, te ngal matai i, kisah bayar setiru ngal matai sih jurma penuh itu awai. Mar baling yang ladon po karinsan juga bingharya swasta masutu kikina nu hanu kom kenwa dengan matai bi benwa dikin kijwa asok thup dan kidu wijwa kiba ya rendang na balar kiba irwa kluma kamot kan slong flat na hendekat ku rendang i matai di benwa di katai Macam jua kalau ba nangi mangan stop panam ko asok kan shimenta dadon kisukhat kerpang ni untuk nane khot ja chindi ka chimthang ra kalau makwa mangan kami sian kalau makwa mangan shim no ya bidu ki audition jam di standing choir itu ikipai ba mau ki balak keluar ban siam ya samna pungkil but hakani joka warna hadi bagi warna yang kita asli bang susi kalau ba itu tentang lu sama lagi Michael Sebion dari konsulat yang nggak pernah itu bandai semua Delhi hadir bawa balik yang semua Mumbai ikhabio apa yang terjadi dalam dulu dan dari tadi keti pertanyaan semua aku play office CMO bagi lapor ban yaran nama tajuk pikir kata kadi keti ba harus emergency itu banirap ng tajuk tungkil dan nakalian jong office yang urut ka keluar banirap na tajuk tungkil tingin na nakalian jongi iso ban aku play yung chief minister ba asdam mo banirap no satu ting imla bali ray bantang sutu ba kalenti ki jongi la sarkar kan dia don kumi kan yarap dari kemot niu ikloy ban ay sim susu ikna ban please isu kala